Chamgei chamanikab Jehova, kakoit betut age kora nekinetigei lesson ak kewekchini Jehova kongoi amu ripsenyi ak chamyenyi nekakondoiwech achek tugul kot koit kasarta neuni asikobit kinetkei ng'oliot kinetkei lesson kibagenge. Kotomo ketestai ko eng kainaik kekurenon Evelyn Torus ketinye kiboitinik kimi tugul, imuch ko konech ko ngolelachen ketinye kiboitinik chema komwowokei atyo komwa lesson anan komwa kit neinetech eng betutab rani. Kotomo ketestai asome asikobit kesa ongesa. Kiptayat Jehova nesobe koekeny. Kitinye kongoi Jehova nenyo amu miendeng'ung ak chamyeng'ung nekoiribech eng wikit komugul akoi nguni kait kasarta nekinetigei kibagenge lesson. Kongoi amu kaikonech kasarta neuni asikobit kewech ng'oliondeng'ung amu notok taitab kelyekchok eng oldo tugul ole kibunoti. Iyokwech tamirmirieng'ung Jehova nenyo kotebi kobotech ak ikonech kakuyet neinegei boisienech Jehova nenyo asikobit koityi biik cheloen ak chenekiten ng'oliondeng'ung. Ara tebi kobotech akoi yekitore eng kainet nebo Jeiso ne Yetindet nyo. Amen. So asome chito nerube komwa kainet ak komwa kit neinetech. Chamgei chamanikab Jehova, anget ale nekit biik chechang kongen kekurenon Lilian Maswai ak kemite kibagenge eng betutab Jumatatu ne notok abwoti ale lesson ne nekit kele kungit kabisa nebo yeking'olole ng'alek che echen. Ko ngemwa ko kaming'inetabgei nematinye laskeinatet ak nyumnyumindo ak atepto nematinye kenisiet. Agere ale chang ng'alek chekeboisie eng yoto lakini karibu sikenetkei kibagenge. Kongoi Lilian. Bas, anyone asubu Lilian, achame akatak tugul chamanikab Jehova le chamgei, kainaikchu ko Stephen Aramaru. Ami eng betutab kwoeng kasi nemwoe kolen waletab tetutik amu chamyet, ngodoiwek Jehova akoberurok. Kongoi Aramaru. Asubi Aramaru amache akatak eng kainetab Jeiso le chamgei. Kitorori Jehova ak ketochok ak tugul ami kosomok kasi. Nemwoe kolen nyoetab kat ak kakimitetab chomyet kotokotin akwek tugul. Kongoi, karibu Nyalile. And nebo let ko Pastor Ng'etich. Chamanikab Jehova ngakatak kokeny eng kainetab Jeiso ami kobotok eng kwang'wan kasi nemwoe kolen katerteret eng Kristo kotokotin. Kongoi. Kongoi mising. Kotomo ketestai eng lesson nebo rani, ameche awekwa kongoi akwek tugul chekokimi kibagenge eng lesson nekosirtoi eng akwek tugul chekosoman ak kokonech kakimitet mising. Okonech kakimitet mising yeomwowech ak kocherech akot akichek ak kecherekei kibagenge tugul. Alen alechi kongoi Robert Kipchumba nekomwa kole God ngoberurok Jehova mising. Amen. Kongoi Robert ngoberurin Jehova akinye. Mercy Keter kale amen. Kongoi mising kale ngoberurok Jehova. Ngoberurin Jehova akinye Mercy Keter. Judy Bor kale kongoi. Daniel Kemboi kale amen. Kongoi Judy ak Daniel Kemboi. Atyo komwa kora kale Robert Mitei kale R Mitei kale amen. I feel blessed here in Canada. God bless you. Kale kongoi akase koaberurot mising eng olep Canada. Kale ngoberurok Jehova kongoberurin Jehova akinye Mitei. Gladys Misoi kale amen. God bless you all. Kale ngoberurok Jehova akwek tugul ngoberurin Jehova akinye Gladys Misoi. Naomi Chepkoskei kale amen. Kongoi eng kanetisieng'wong. Kongoi akinye Naomi yeikase akinye kongoberurin Jehova ngole imi. Abel Kibet kale kiebeit kila kekase lesson ak biikab kokwet. Ngoteswo kimnatet Jehova. Kongoi mising Abel Bet. Kongoi ngokwek tugul. Ak ngoteswo ak Jehova ak okwek kimnatet chekokase ak kopchechini biik alak. Kongoi mising eng sautikwak cheosae koba kotugul yekitesetai eng oret neuni kinetigei lesson. Otokotin anyun eng lesson nebo rani nemwoe kolen kiyoknotet neindochin chomyet. Kiyoknotet neindochin chomyet.
ko kinyorchini ng'oliotab metit. Cheng kalamit ak kartasit sisir eng kurgotik alak che imuch kesoman sikobit keeku nekimi kibagenge tugul sikikuye lesonitok. Kale kiyoknotet neindochin chomyet. Ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Korindoik nebo oeng koitet 4 nemwoe eng yoto kole amu kiasirwak eng pichiindo neo ak ng'wanindab muguleldo koboto beekab kong chechang. Masiorogense ako sikobit onai chomyet neating'enok mising. Kilya sikosir Paulo ng'oliondono? Kikere kele ng'alechu kamwa Paulo kosirchin Korindoik koboru kit nekibunu muguleldab Paulo. Ki ne nekitesetai? Kimwa ng'alechu Paulo eng ng'wonindo. Kiamune sikosirchin Paulo mising kanisetab Korindo akobo ng'alek chucho. Kale kisirchi Paulo baronok chekikimen mising kanisetab Korindo kingen kele eng tai yo kokakinetkei tuguk chekitesetai eng kanisetab Korindo. Kimi ingelelnotet, kimi tepcheutik, kikorom mising, kimi tengekto nekikakotestai mising eng kaniset. Ko kimokchin kanisetab Korindo kokuiyo kingosire kou ng'alechu Paulo, kikimokchin kanisetab Korindo kokuiyo kole kikochin Paulo kotikonet. Kikochin asikobit nekibunu amu kitinye chomyet nekibunu muguleldonyi. Kikochin kotikonet ak kerkong'et. Melen kele kitinye sasisiet eng bichotok anan kinerekyin icheket. Kikochin kerkong'et, kimoche kobor kole kiyoe chotok tugul amu chomyet nekitinye. Nguno angot eng sigindet ya kalel lakwet ing'ololchini ko tuguk chekeng'ololchin ko kesirchini ko keteptoi asing'ololchi lakweng'ung ko itikoni ko amu kechome lakwanatak. Besho anan eng atkan kora akot eng sigik komi kerirtosi eng tuguk cheyoe lagokcho. Kerirtosi ak kemwochini ak kitechini kila eng ng'wonindo nekitinye eng muguleldo. Ko amu melen kele kakisose lakwanatak amu chomyet nekitinye nemong'une muguleldonyo. Ko notok kimeche koborchi Paulo kanisetab Korindo kolech mososo amelen kele kameche ale asokas king'wan. Ako amu chomyet noting'enok namokwo kit nekararan. Kikase eng yoto kele eng lesson kakas eng yo kele kimokonyumnyum sobetab nekiyokto Paulo kotugul. Eng kit nekiyoe ingen kele korok kinde taban korok kemwa akobo korkoret tugul komi korkoret kingen tugul kele korkoret komelen kit oldo ole kararan ole imuchi itolbis chito. Ko eng tuguk chekibun korkoret ko kora eng chotok keiste tuguk chekibo korkoret inegei ko mwoe Paulo akobo tuguk chekinyorchi eng yotok kale kikisir. Kale kianyoru eng chotok tugul eng listit nekisir ko kale kianyoru eng yautik konyil 5 birutik 40. Chotok ko inyile 40 atya kibet agenge. Kale kemwa eng yotok kele kinginyit kele 40 birutik chotok 40 ko ki chekimuchi kobar chito. Ko kakiisto agenge simaibor kele kiit kebar Paulo. Kiik birutik 40 keisto agenge konyil 5. Kekere kele kinyor birutik chechang. Amanotok kityo kale kikibirena korokwek konyil 3. Kikilaken akoi konyil agenge. King'emak tuguk tugul chekinyor, kewelutik tugul chekinyor Paulo yekingotesetai. Kale king'emak melit nekiami konyil 3. Kiatebe nyanjet betut agenge ak kembout agenge. Eng banwek konyil chechang ko kinyor ng'oyondit komi oino. Kale kinyor ng'oyondit nebunu Rebik, ng'oyondit nebunu biikab bororienyu, ng'oyondit nebunu bororiosiek, ng'oyondit nebunu nganaset, ng'oyondit eng nyanjet, ng'oyondit nekimi kwenutab tupchosiek chebo lembech. Eng birtoetabkei ak nyalilda, eng ripsosiek konyil chechang, eng rubet ak melelda ak rukutosiek konyil chechang. Kekere eng yotok kele kewelutik chekibun Paulo ko kichang mising. Kale kaititindo ak kachi ngoriet koboto tuguchotok bo sang. Kale mwae kole eng yotok kenyorchini kitabutab Korindoik nebo oeng 11 koitet 24 akoi 28.
kale mwae ine kole kit nekimi metinyi kila betut ko kerer metiet nebo kanisa tugul. Kingomuitoe Paulo chuto ko kiibwoti akobo kaniset, kimakomi kiy age tugul eng kila betut kobune chuto kewelutik chuto tugul ak nyalilwogik tugul chekinyor komite nyanja. Ko ki kit age tugul nekimi muguleldanyi akosochin ko ki biik akobo kanisetab Korintho kobwoti ichek ak chomyet ak kimuitae chotok tugul. Ko kingomwochin Paulo ko kimeche kobor ak kiyoe chutok tugul Paulo akomuitae amu chomyet nekitinye tupchosiek chekimi kanisetab Korintho. Kale aeng eng baronok chotok kisirchi Korintho ko kekere kerer metiet nekitinye eng kanisa notok. Kitinye icheket chomyet neititaat kou ye kichamech akichek Jeiso. Ikere kele ki chomyet nekichi Jeiso kot kome eng kimurtoiyot ko ki chomyet nekitinye acheket. Ko chomyet nekisich Paulo anan nekikochin kimnatet Paulo ko chomyet nekitinye kanisetab Korintho kole tana Jeiso. Ko eng yutok kale eng yotok kakonech sirindetab lesson kole soman Korintho nebo aeng 1:3 akoi 7 atya koteb eng tebutiet eng yotok kole amune sikosich Paulo kowech amune sikomwa kongoi Paulo komwa eng yotok eng kitabutab Korinthoek ngesoman Korinthoek nebo aeng 1:3 akoi 7. Kamwa yotok kouni kole iberurot Jehova kwandab kiptaendenyo Jeiso Kristo, kwanda nebo rirenet ak Jehova nebo kakaikaet tugul, ne igoigoech eng nyalilwogikcho tugul, sikimuch kikaikai icheket chetinye kaimut eng kakaikaet ne igoigoenech Jehova, kou ye tesaksei nyalilwogikab Kristo eng achek, kou notok tesaksei kakaikaenyo eng Kristo. Akot ngemi pichiindo kebo kakaikaetng'wong ak yetuneng'wong anan kasaman komie kaitelo. Akot ngemi pichiindo kebo kakaikaetng'wong ak yetuneng'wong anan ingokoikoech kobo notok kakaikaetng'wong neboisie eng nyalilda, komuitoi kou ne kianyoru ak achek. Did I read it well? Kasoman komie? Kaitelo. Ako nginyalilech ko akobo kakaikaetng'wong ak yetuneng'wong anan ngikoikoech ko akobo kakaikaetng'wong neboisie eng muitaet. Yo muitoi eng nyalilwogik chotok kinyalili ak achek. Kinyalili ak achek, ya. Ak lumdaat kamang'unetnyo akobo akwek, kingen kele kou ye oyamdoik chebo nyalilwogik, kou notok oyamdoik chebo kakaikaet. Amu makimache oegu chemongen chekitupche akobo pichiindo nekinyorwech eng Asia, ole kisiebech mising kosir kamugenyo kotko maketinye kamang'unetab sobet. Kitinye acheket kirwogetab meet eng orinyo simatakimong'ugei ako Jehova neing'eti chebeku. Oh, okay. Kanotok Korinthoek nebo aeng 1:6. Okay. Yes. Kongoi. Ikere eng yuto ile nyalilda nekinyor Paulo ko nda chi nekimakikur kole ye akone inye.
Yani mi oret chemi oret nyoko kodebe tuguk tugul iwakti kokon kaniset kele itoretegei siwendi njekeib choton barabara. Komi chemi kaniset eng yu cheboryenin, komi chebo melelda ngap koror amitwogik ngokakikon amitwogik kere tun keib choton oret. Ko ndaki chito age kolen ako nenyi wema, lakini inoe kabisa ile ingoli kora ko kikikyin kaniset kemwaitaenen tuguk alak cheabwoti ale takemwoe. Ko ndane anan ko chito age nemi borto kolen ako ne, ako tinye kasit age ingel samu kitinye kasit nebo muiwek chik ine kotakiwendi kakolachan kowo gaa bai kasit ne kibana chi. Yes. Kekere eng yu Kikibir okay, Lilia. Yes. Kikibir konyil chechang. Amelen kirokto no kikwere kidogo kole. Kingemeche kebar chito no kakemwa ile kikwere konyil 40 kome. Lakini kikikwere kabisa koit yuto kele rono kamach kobut kemeto agenge. Kitut atya kiketyi kokeny. Abwat ale yani kamuget nekiimuch amu kekwere the other times many kokakosir ndakiite tugul kokakosir 40. Lakini kokiimuch komang'une yoto. Ikere ile yani muguleldo nekitindoi kimnatet nekiimuche komang'une choto komanenyi. Eng atindiono notok eng sobetab Paulo ngiker ko sobet nebo konunetabgei. Amu chi nekakokongei akobo logoiwek chemiach komelen boiboyoindet ako mami besho nekere setani kole keyai boisietab Jehova akosis. Paulo kokoibor tilyandinyi ak chito nekikoyan. Kiyan Jeiso koyan. Kiyan Jeiso tugul eng muguleldonyi. Bandanyi eng konunet ko boisiet nekicham kwae Paulo atkinye ko kibichi amu kikirindoi Jeiso. Ko kingakowalak atebenyi koker muguleldonyi atkinye eng kirindaet nekikirindoi Jeiso ak konunetnyi nekakongei amu yetunetab Jehova. Nyalilwogichu kobun Paulo kokere ko oret nekibun Jeiso. Amu korokwecho kakibir 39 kang'et agenge ko ingen ile kikibir Jeiso akine akong'et agenge. Nengakoit ingele kipchoritit nekikikwere ko kipchoritit nekitindoi katok somok. Nengotiny bendo kong'usu iririot eng sang. Ko ngeker atindiotab Paulo ikwong'e ile ne nekisukumani anan nekitwoitwoi muguleldonyi. Kimurtoiyotab Jeiso. Ki muguleldonyi ko kiyakokongei kwamda logoiwek chemiach. Kikere komwoe kongoi amu kangemwa Evelyn ng'alecha chakile 39 konyil 3 ko kikibir, konyil agenge ko kikilache koik, konyil 3 ko kibotan beek eng nyanjet. Kembout agenge maru kabisa nemaker ruondo amu likiib ngekut ko kikiwirchi ngekut nemakomi kaitit akomi beek. Mi ndarok chekesus. Kobwa mokoraek nyokoibe tuguk tugul. Ipkong'et buch. Ibwat tuguchotok tugul yo ngisomanate kokerot ng'alechotok kochang nea. Kotakindoi chito nakamwoe pasta ilen kometo. Ilen kityo nga sawa. Ngaker kuyo macha Mungu awo oret nito. Ingen ile indai Mungu kokeny lechini macha Mungu. Ako melen si macha Mungu kasetani kai. Nitok akaker kakonechin tomo kenyor sinye nyalilwok cheuchu.
mabwoti ale mi chi nekikobun cheuchu. Mm. Rocket ki kisasin kakiwirenen ngal chengeringen kotile ye ngametaiwo kaniset. So Ingele kioker boyot age nekile kiwirta Bible eng kanisa akole kametaiwo kaniset. Temo biik chekisubi inendet akong'ololyo akoi olimbo gaa koit gaa korir chepyoset, korir lagok ak korir boyot. Kebe tugul ak keng'ololyo kabisa ketikon kerirye tugul kesom nyoetab kat Mungu niaba nenyinet. Ikere ile mugulelwekyok konyumnyum terteret nebo kong'ut. Makitindoi muitaet. Tia biik chechang chelong'u kole kaikai kunoto kametaiwo kaniset. After all ngumi kaniset ni ongowen kotia biik chikikosuchen kanisosiek amu chi agenge nekanyokotwain kityo. Ako tomo kekuren askarindet ang kokpelinit chito is. Tomo. Tekemi banda. Kongoi. So, Pastor, ikiker eng yoto iker ile ngatukokiloen kekochigei Jehova keyachi boisienyi. Amu ngiker mi sine biik chekikomanda eng emenwa akokoitogei kwai boisiet cheite yani mi nyalilwek eng ole kaba kometo yani nafasi nekitindoi kimenye kot nekararan ole mitei beek mi ne mamitei ole kawa komuchi kobune keldo mi katok mitei kwam ng'etunyik alak lakini amu wendi amu chamyetab Jeiso no kikere ile keborwech Paulo ketoben Kristo eng kimurtoiyot nemakere kole tokoki bortonyi akokere kole yani ngondame ko Kristo nesobe. Kongoi mising. Kibendi Jumapili nemwoe kolen kokoitoetab kongoi. Kokoitoetab kongoi. Kiamune asikokoito kongoi Paulo kokakesoman eng Korindoek nebo oeng agenge koite 3 akoi 7. Koker eng yotok komwoe kongoi Paulo kale mwaitaetab kongoi nekibunu Paulo ko amu miendab Jehova ak kaberuretab tamirmiriet nekikochi kayanik eng Korindo. Nebo oeng ko kale kikochi Jehova mieindo kobun Jeiso Kristo. Akomwa kora kole awekchini kongoi Jehova amu kiyaak oeku mokorek mising eng Jeiso eng kiy age tugul eng ng'alek tugul ak naet tugul. Kale kikimit baornatetab Kristo eng okwek. Kikimit baornatetab Kristo eng okwek. Kale moletu amu konunotiot age tugul. Ko notok tugul kale wektaetab kongoi eng Paulo ko kitokyingei kakaikaet neikochin Jehova tugul chebune kaimutik chechang. Kale ngesoman eng Korindoek yekakisomani Korindoek nebo oeng agenge koite 3 ak 4 kokamwa eng yotok kole 3 ak 4 kale iberurot Jehova kwandanyo iberurot Jehova kwandab kiptaendenyo Jesu Kristo, kwanda nebo rirenet ak Jehova nebo kakaikaet tugul. Kokamwa eng yotok kole kwandab rirenosiek ako kamuktaindetab kakaikaet neikoikoech eng nyalilwogikchok tugul. Kamwa eng yotok kole iberurot Jehova amu kakobor eng yotok kole kwandab rirenosiek inendet nekonu inendet kamuktaindetab kakaikaet neikoikoech eng nyalilwogikchok akot eng achek. Kale kakaikaet nenyoru chito kobun kamuktaindet komobo chicha kityo. Mugulelwekab icheket chekikobun iboru eng yutok kole mugulelwekab icheket chekikobun kaimutik cheng'wonen mising. Ko choto cheimuchi kokochi kale biik cheu choto komuchi kokochi kokimit icheket chebune kaimutik amu kale kwandab kakaikaet ko Jehova inendet. Ko chi nekikobun nyalilwogik alak tugul ak kikotoret Jehova komong'une nyalilwogik chotok tugul ko kikokochi kimnatet. Ko chito neu notok komuchi ngomwochi chito age nebune nyalilwogik kongen
ngonyor chito netinye kaimutik chechang anan kotinye nyalilwogik chebune anan pichiindo eng sobet, kongen chichotok ng'wonindo nekikobun akomuchi kokochi kakilet anan kokochi kokimit chichotok keng'ololjin akokochi kamang'unet kora. Kounotok ko acheket nguno konyoru kamang'unet eng Kristo Jeiso, kingen nyalilwogik chekibun Jeiso, kengen kele mi Jeiso kobotech akomi Jehova neikoikoi chekibune nyalilwogik. Eng yotok komi kora kateb kole ne nekiyai Paulo komwa akobo kongoi eng Korintoek netai, Korintoek nebo oeng 1:8 akoi 11. Kole ne nekiyai Paulo komwa kongoi eng yotok. Ngosoman chito eng notok eng Kalenjin. Korintoek nebo oeng 1:8 akoi 11. Kale ne nekiyai Paulo kong'alal komwa akobo kongoi eng yotok. Korintoek nebo oeng 1:8 akoi 11. Kale amu makimeche oeku chemongen chekitupche akobo pichiindo nekinyorwech eng Asia. Ale kishebech mising kosir kamugenyo kotko maketinye kamang'unetab sobet. Kikitinye acheket kirwogetab meet eng orinyo. Simata kimong'ugei ako Jehova neing'eti chebeku. Ak kisarwech eng meet neo neteni ak takosorwech nekimong'u kele takosorwech kokeny. Otoretech ak okwek kibagenge eng someng'wong sikobit kokoito kongoi biik chechang akobo achek amu konunet nekikikonech eng toretetab chechang. Kongoi mising. Kongoi mising akobo kaisoman eng yotok. Kikase kele kinyor pichiindo Paulo eng yotok ak chekimite tugul eng Macedonia, lakini kale kinyor ng'wonindo neking'wan mising nekibwoti icheket kole kakoit let nebo sobeng'wa. Kale kibwoti kole ikeni kityo ite kityo kobek icheket akoken ng'etiet nebo oeng amu ng'wonindo nekibune mising. Lakini kingano kibune cheng'wonen mising ko kisor Jehova icheket. Ko kiibor kole kale kong'ete koiwei meet akoi kokochi konyor kamang'unet kora nekikochi Jehova eng yotok. Kale ko ndoiwech kale unotok. Ko kikochi icheket kokimekitu mising. Kikochi icheket korikyi Jehova amu kiibor eng yotok kole kimi Jehova koboto icheket chekikakobek kamang'unet nekitinye icheket. Ko akot eng acheket kingen kele ngap kebune tuguk cheng'wonen mising ngot keker kele ngomaketinye kimnon age tugul amakomi kiy nekimuchi keyai age tugul, kingen kele yekinyoru ak keker kele kibun Jeiso cheuen mising, kenyoru kamang'unet keker kele akot yekibune chepichiyen mising komutech Jehova ak kemong'une chotok. Kikere kele akot yekikakobek kamang'unet mising eng Paulo ak choronokchik chekimite tugul. Ko eng let ko kisor Jehova. Ko akot eng achek eng sobet nebo tamirmiriet yekibune cheuen anan chekibune tuguk tiemutik chebwonjinech eng sobenyo, kingen kele Jehova ko taunetab sobenyo ak kondoiwech ak komametech. Tos mi chi netinye kiy nemeche kotes eng yotok? Ko ngomami atache chito nebo lesson Jumatatu. Mitei tebutiet nekanyol itebegei eng yo nekateb sirindet kole ne nekoinyoru kobun ne nekoinyoru kobo kamanut eng pichinwek eng oret age anan ko age chekibune tugul. Ne kanetutiet neinyoru yeibune anan yeimite eng oret nepichiy mising. Ko kakinetkei tuguk chekibun Paulo cheking'wonen mising chekinyor komite nyanja ak yekimite ak choronok. Ko ne yeibun inye chepichiyen ko ne neimuchi inetegei? Ko tebutiet neitebegei notok. Karibu Lilian. Kongoi kokeny ketesetai yekatesetai balin kebendi Jumatatu nekakimwa eng Kingeresa kolen simplicity and sincerity. Ko ng'alek oeng
eng kutinyo komakimuchi kenyoru ng'oliot agenge neyomegei kele simplicity ko ne anan ko sincerity ko ne. Amu abwoti ale kangeng'ololi akot pastor kolen kikeny kokitepche biik yani kimakomi kenisiet ako kimakomi laskeinatet. Chi nekalaskei kele kono kolaskei eng olin. Kokimiten nekikere ile kimakomitei ng'alechoto sikere kimaechen kuyo ng'olole Kingeresa. Ko ngateb ale tos inye kokiinyoru kemwaitaenen ng'oliot neilen ile kabun ano ng'oliondoni ango ng'alekchuk chekamwa kochu, tuguk chekayai kochu, kabunyi bo ano ng'alechu kot kiiny ng'oliot kot ko mutai ngikose ikose kakotur koekilak kotemenenin bisis yani neisise iname muguleldo ile mabwoti ko anendet nakeng'olole ako makere ale ki anendet nekiyai tuguchoto. Yani tos iker ile arwotitoi lakini ngilen ikas ko iman ng'alechoto amu ng'ololenen ngoma kanisa, ngoma gaa, ngoma ole mi kasi, ngole ibune ko ng'alechu ng'olole Paulo. Kase kong'alale Paulo komwochi kanisetab Korindo ko kekere eng kitabutab Korindoek nebo oeng koitet agenge koitet 12 akoi 14. Akekere kora eng yotok Korindoek nebo oeng koitet 17 ak 4 koitet 2. Ko amache kesoman agenge, sir eng yotok si isoman Korindoek nebo oeng agenge koitet 12 akoi 14. Kole amu kalosunenyo ko ni baornatetab kabwatenyo kele kiteptoi tililindo ak atepto nematinye kenisiet nebo Jehova eng ng'ony, ma eng ng'omnotetab borto ako eng miendab Jehova ak nesirei mising ko eng komostang'wong amu makisirwa tuguk alak tugul kobate choto cho osomani anan onai. Akamong'u ale onae akoi let. Akot ngou ye kionaet kitigin ole achek ko ki kalosuneng'wong akot kou ye kalosunenyo ak akwek eng betutab Kiptaiyandenyo Jeiso. Aketyini koitet 14 kole akot ngou ye kionaet kitigin ole achek ko ki kalosuneng'wong akot kou ye kalosunenyo ak akwek eng betutab Kiptaiyandenyo Jeiso. Ko eng yu ikere Paulo kele mwae Paulo akomwae kole yani matinye kingokakong'ololchi Paulo kakenai kele nyone kimeche Paulo kobun yutokyu lakini matikobun yutok Korindoek. Amune sikwaigei kouni? Kikinetkei eng betusiek chechang eng tuguk chekitesetai eng kaniset. Kimitei tengekto nekikamwochi Paulo kokimi ng'alechotok. Kimitei ng'alek chetesetai chekakiker cheibegei biik eng kaniset kong'ololchi Paulo. Keker ako Paulo nekiteche kanisaneb Korindoek. Inendet nekimitei sikotonon kaniset. Kokabit biik chekawal ng'alek nguno inget ile akot kora ingeteche komitei biik alake chekere atya koker kole bichu maimuchigei anan ko akot mang'ololi matonondos komie. Kokamwae Paulo kole ng'alek cheking'ololi ko cheu chekokere. Melen ng'alek chebendi koestos, makimite kerektoi kimasi anan ko makitokostoi. Ng'alek chekokere ko chotok. Koborye ng'oliondoni kole kaming'inetabkei nematinye laskeinatet. Kobor kole yani kikeny ikere ngot
kearuny kuanget kole kearuny kole komenget ile ne nemite kimasta nin kole, lakini ngeyat kole igere lapkei, igere kong'ete yu akoi yun, ko noto nekebor Paulo kole ngotokero ogere uu anget nekakiyat kole mamite kiy nekelen ne tos kauny ne batayo, matinye kiy neunye atyo kole ng'olyot kabo sincerity ing Kingereza ko nyumnyumindo anan atepto nematinye ng'emisiet, koboru igere ngap itindoi ingere mayayat, ngemeche kechop mayayat ko ibinem komengen is ile kokoit betusiek ata mayaikab ngokiet, tos kokoit komach koek lakwetab ngoke, inome mayayat akitobeni asista ilechi kole ko ngiker kotindoi yani tuguk che ngorit kole ile koketes kole kidogo kidogo ngorit kole imetoi noto ile ngoshep ngokiet makeame noto, anan ko in pichait filimitab no kole ikere asista siker biik iker ile oo chepandum no ki pichaitab bandum yekingimite yo kole kokiborwech Paulo kole akot anendet kou notok, yani mami kiy neung'at amu kergei inendet ngomite yeimen anan ko yemi lapkei anan komite yemite ak biik, ko kimeche komwochi Paulo amu kimite biik chekakomach koburuch ng'alek sikobit eng ng'alek chekamwa Paulo chekikamwochi cheng'wanen chemoche kobwatkei anan kosiachkei biik asikobit kosik biik akosich kibagengeit notok kowekchigei Jehovah. Ko king'ololi Paulo amu chamyetab biikab Korintho nekitinye, kokaboisie ng'alechu amu kigere kole yani kakiwekchigei koek inendet yani kele ma chito neindochin biik komie, inendet akot kawalawal ole kiwendi, kikale bunu yu ak yekakowalak kole acha manyone, ikere ile ngu kamakiyani chichoto, kokamwa Paulo koborchi kosikchi, ko ng'alechu ikere ile koromen ng'alechu, tos kimite biikab Korintho ichegei iman? Ko achicha, ngoek ng'oliot nyo nekitonone, ngeibu ng'oliondoni Korintho konyo gaa yekimite ikere ile kora eng boisiet ole iboisie ko ng'alek cheking'ololi akoi kiwech komindililit, komite imi gaa ak yani gaa neng'ung'et akoi kesirgei amu kakemwa kito komaelewan chito age komwochi age kowolchi kole kekas ole kamwaita kakamwa kouni, ikere ile reputation nenyonet kokakiwal ipkosamisit ako nginye kokiwalake icham Jehovah imeche itonondochi, ko eng atebenyo anan tuguk cheiyoe komaachek komakwane ako Jehovah nekimwoe Paulo kole mako nenyi lakini kobunu Jehovah, tuguchu tugul choyoe ko Jehovah neindochin, ko ikere ile ngap kongot eng kanisa ngap yani kebut kaniset akobo ng'oliot agenge nekimwa chito agenge, komwoe Paulo kolen ngot ikergei iwe pichait akiker kole komeche iker ile une ng'alekuk cheng'olole anan atebeng'ung koune, tos tinye tisya, tos kimusmusi, ingwek ng'alekchok cheking'ololi chetonondos chechotok chemakitinye musmuset, akot ndakimusmusi kokamwa Paulo kole onoe akoi betusiekab Jeiso amu imanda kotononi imanda akoi let, lakini lembechek kobendi koluldos eng barabara moite akoi kotoi betusiek chechang ngap kemwaitae chi kotun betut age kele kakime kounoto, kakimwa chicho iman lakini kimakiro kounoto betusiek choto, ko nguno ikere ile kakanamech ng'alek ngot komakikochi chito age kele kamwa kouno
ngotos atebe ale kakakasin komie anan ko kemeche ile ngoyam akochi Jehova eng kasa ongesa sikoborwech Jehova akotoo ng'alechotok kele abwoti ale komwa iman ako ngot kokocham ing'ololi iman kong'ete biik konge betut nekeng'alal kele ikere much maelewan kito nekamwa chichi lakini anget ale mwoe iman ngotep kounotok akosich betut age iker ile kaek kenetech Paulo ketonone imanda asikobit akot ndakimite biik chemi biik chechang kwekere kele kitonone imanda akoek record nenyonet tuguk chekisomani kele akot ngiker let kole ko chichi komwoe imanda ko kiyoni ngot komite kiy nekemeche ketil kokure chicho ngoek yani kabwatutik anan emotions chechoket koek nematinye ushawishi nekilen mongen ale nguu kalyon ko eng tikitik chok chebo sobenyo anan kabwatutik chok anan ng'alalutik chok koba tikitik chok kowek chebunu Jehova ne noto neindoiwech eng ki age tugul kekertoi anan keng'ololi ak kiyan Jehova koek inendet nekere ng'alalutik tugul akot ndakimwa kechilil anan komakimwa komwaek iman anan kemwa iman ko Jehova kokere amu kale Jehova nemarwei amalildoi inendet nekonu yani uamuzi tugul kimetochi Jehova ko ngot komite chi nemache koteshi eng yotok matoche asikobit ketar lesson sikekochi chito age. Lilian mejatesin kangisoman akobo ng'alecho aeng ko ngisoman eng Korindoek nebo aeng 1:12 komwoe kolen amu kalosunenyo koni baornatetab kabwatenyo kele lekiteptoi eng tililindo ak atepto nematinye kenisiet nebo Jehova eng ng'ony ak ng'omnotet ako eng ng'omnotetab borto eng miendab Jehova nekikokurech. Ko kangaker ng'alechu ko kang'alal Paulo akokimit kiboitinik kekochi kiboitinik kole oboisiechini kristianik alak eng kanisa amu ng'olionyo nebo lesson nebo wikini komwoe akobo chomyet neindochin kaniset, chomyet neindochin kiboitinik chekikekur koib logoiwek chemiach komotiny eng betusiek chebo sobeng'wa kobune nyalilwogik ak kaimutik ak birutik chechang. Kang'alal Paulo ko agenge eng kiboitiot neindochin chomyetab Kristo amu kinai Jeiso eng muguleldonyi ako kimitech achek kiboitinik chekindochini kaniset ko boisiekab kanisa, kandoikab lagok, nebo chepyosok, amdoik che pastaek. Ko eng boisiet nekiyoe nekiamdochini logoiwek chemiachen tupchosiek alak konyolu kele melen ako konyumnyumit bandanyo eng kandoinatet nekitindoi bitu tuguk che birutik chemuchi kokonech kekergei ko kibiik ak keutye kurset nebo Jehova. Katesyi ng'oliot nemi Efesoek 6:5 nakale Paulo nekisir baronochu kale otwokichu okasit ichek chekiboitinikwok eng borto eng kaiweisiet ak botanet eng muguleldo tugul kou yokose it Kristo. Kangomwochi otwogik kokanyokong'alal Paulo eng ng'oliondo nematindoi kenisiet boisie Kingereza ng'oliot nekure integrity, atebet nengong'ololun chito komelen keberber. Ingen tab komi chito neng'ololun lakini kabirin barak lakini kotindoi kiy nemi muguleldonyi. Ak kiaro angot eng kiboitinik alak kotab kobire barak chito age kotindoi kiy nemi orit. Kakobirin barak kityo kong'ololun kolechin siiste gei.
lakini baadaye ko kikomwain, kikochamin, kikomwaun chekamwaun, lakini komwachin age. Kokangalal Paulo kelech ongerib kiboitinik chekikikur kwai boisietab Jehova. Tindoi nyalulet iman. Tab tuguk chekayai kikere ile uyet nyalulai, lakini ongetoret sikobit kotestai kwamda logoiwek chemyachen ak kowalak. Tamirmirietab Jehova komelen tamirmirietab Jehova kotindoi nyalulet. Achek biik cheketindoi nyalulet. Kongetindoi tilyandit ak Jehova kokamwa eng ngoliononi kole otwogiju okasit ichek chekiboitinik kwok eng borto. Notok anyun eng kaiweisiet ak botanet. Mangen ale kikolya sikomwa Paulo kole oye okasit icheket eng borto. Kamwa kasetab biik kerib kanisetab Jehova mebut. Kanisetab Jehova komawa taban. Ak kekimit kanenyo ak ketoret alak sikobit ketestai. Ingen mi biik che ngomi kanisa kokere anom. Mutai kakosirtogei anom makoteleli kobutyi akine. Mi biik che kikoek lumeiwek biik alake. Komeche ketoret bichotok akichek sikoker biik kosir lekertoi atebenwa ak sobenwa nebo kila. Kokotoretech Jehova sikerib boisiet nekikokuriyech achek ko Kristianik. Kongoi pastor. Ko igere kito nekemwa ile kere biik. Ko ngekas anan iger tuguk chemacham muguleldang'ung anan ko iger ile makimwa iman, komeche inai anan ko chekakimwaita anan meche inai ile maamu inyendet nekakimwaita anan lakini amu miwane anan ole kakertoe biik. Imuchi komakere komie. Ingen ngap kekertoe kiuit kole amuchi akere teta konye ikere ile chacha ngosese ko amu maker imache inai ile imuchi maker komie. Ko eng notok ko mati ichokchi iwolchi eng koek sitinye mutyonet eng walunenyo. Imuchi inakte taban asikobit amu kemwa ng'oliot nekang'wanit ko akoi kopirtogei muguleldo akikas kiy nekauka kong'wanit. Ko eng yotok iistegei asibus ak sisaa atya iwe taban sikobit ong'alal ak Jehova asinai ile tos amwa nee amwochi anan awalundoite kotepto ano. Amu ngotiwalu kosupkei inget ile nalen kolilgei yani anget ale kimwae pastor kolen kicham kelen kele yani kikwere yani tesin katikati nenyinet komatkeyai koek notok. Ngokonech Jehova mutyonet neinetech asikobit makiumisan biik alak ak keker biik alak simanai Jehova. Matkeibu acheket chekakitonone oret ako muitaet amu Jehova nekakimwa kele kere tuguk tugul. Ako eng mutyonet mpaka kaming'inetabkei ko ngoek Paulo nekeborwech ole kibetitoi eng kanisa anan ole kimi eng boisiet ak betut age tugul asikobit komuch biik alake koyan Jehova ne notok tomo koro. Ako eng betusiek alak tugul komwoe kou Paulo kole ngebu barwet nekisomoni. Kongoi atoche mwalimu nerubo. Kongoi mising Lilian. Kibendi betutab kwoeng kasi nemwoe kolen waletab tetutik amu chomyet. Ne tetutik chekiwolokis? Kiwolokis tetutik chekitindoi Paulo eng tetet nekatet amu chomyet nekiichich inendet ngoritnyi asikobit kwai boisietab Jehova eng oret neititaat ako nemoche kochut chechang komuti yetunet. Kokonech asingyu barwetab Korindoek nebo 2:1-15. Kokonech barwetab Paulo kosirchin Korindoek akobo waletab tetutik. Nengisoman eng yo kokale
Agengayana nitok ko kiabwati isabanyon jok sokobit onyoru mieindo nebo aeng. Taman ak lo. Akabunu olongwong awendi Macedonia, ako kenyi abunu Macedonia anyon olongwong. Si omonorseiwo eng pandanyo awendi Judea. Kitetu Paulo ko kimakat konget eng olimbo Efeso. Yeitya kwo Macedonia. Lakini kimakat kobun Korindo koendi Macedonia. Yenyap kotar eng Macedonia ko kimakat ko Judea. Lakini komwachi korabije Korindo yokoleji yaatar eng Macedonia aweke Korindo si omonorseiwo awendi Judea. So kiimuch kosuldae Paulo panda netai kongete Efeso kwa Korindo. Yeitya ngap kotar eng Korindo kwa Macedonia. Lakini ngap koit Macedonia kowalak panda. Komata koweke Korindo kokeny asukwa Judea, koweke kora Efeso asukwa as panda newendi Judea. Ak eng beishek alak kochop panda ab Korindo kokeny nebo aeng. Eng yu kobor kole mata kowek Paulo Korindo nebo aeng kou ye kikiarorchi biikab Korindo. Kiwalakis tetutik. Komwae Paulo asing yu ng'aliot nekale amu kibit wasanganet neo eng ng'aliot ne walutik anan waletab tetutik. Ako ker biik eng oret ne kimokobwotyin komach koker Paulo kou ki nekilemechwa. Akame koker Paulo kou chi nemite komasi ak komasi nemalen jamkolen nandin ko kokelen baga mabaramaet. Ngele kole talen moy ko malen moy kele katalen aje ko malen na kalyaji ngo angomi kolen ninyu. Kele ngu wa uni ta Paulo angoma chulatin ngaleki mamwa ko mak. Kole Paulo asingyu eng komwaji biik Korindo. Kolenji yekingabwat kou notok kotos keurereni ale matanyo manyo na weksi kokeny anen anyone olingwonget akanyawege kokeny betut nerubei ak tunanyo kokeny kotos keurereni abwati ng'alyon nitok anan akot chekawech rani ale ye matokosikyenyo kotos paurerio ng'alyondoni. Kole kotos keurereni anan tuguk cheabegechini ale ayae kotos abegechini kou atebetab borto sikobit koek engane ak ajija kole tos tuguchu borto anan tos yo abegechini kiy abegechini aurereni. Kamwa Paulo koborwech kole mi amune asikobit waletab tetutik eng kabwatenyi asikobit koborgei chamyetab Jehova akobit kosulda tetutiet nekatet kipsengwet yekakokongei inendet koek kiboitiot newendi koibe logoiwek chemechen ak koek kiboitiot chomboit neboisie kipsengwet kokochigei kipsengwet si akot yewalakse tetutikyik kowalakse amu tetutiet nekatet kipsengwet asikobit kosuldae eng waletab tetutik. Yewendi kosuldoi tetutik katet Paulo kosuldoi amu katet kipsengwet asikobit kosulda. Kikokongei asikobit koek chomboit anan kirondet nekiboisie eng ortinwek chebo kipsengwet sikitorore kainenyi. Eng yutok komwa Paulo kole maurereni ako maaye eng borto. Ako eng kaitetnyi ko 18 komwa kole ako kou yememan Jehova ng'alyondenyo eng akwek koma ak ajija. Amu weritab Jehova 19 Jeiso Kristo nekikemde eng kwenung'wong ane ak Silvano ak Timoteo nekimako ak ajija ako eng inendet ko wei. Kobar komwawech Paulo kole eng Jehova komamitei nekelen nguo kimusmusi kele kinye inendet ko wei. Ngowei ko wei. Ko haja eng inendet ko wei. Kole Paulo mamitei eng kimasta neibwotin biik kou afugufugu eng ng'alyotab kekon uamuzi anan ketil ng'alyo. Lakini abegechini ng'alyot eng richinet eng kandoiset nebo tamirmirietab kipsengwet. Si eng ng'alyondoni kaityi akot ko matawek akot Korindo komamu kwa chombili ako amune nemitei eng oritinyu.
Kiamune asimata koek Paulo Gorindo nebo oeng ko kiokwa netai. Koking'ep koitita netai kobit tuguk chechang chekimuch kong'alale Paulo kokerkong eng emetab Gorindo. Kekas kanetisiet nekakonet kiboitinik chebo tai chekakondoune kole kimitei wasetabgei ak yautik chechang chekimitei emetab Gorindo. Kilen alak abo Apollo, abo Kefa, abo ano, ko Paulo kokerkong akonet ichek. Kimitei kanetisiosiek chebo lembech chekiakotestai yautik amu kanetisietab lembech. Kotyem Paulo kokerkong kanetisiet age tugul nebo lembech asobit koborchi biik imanda nemitei eng Kristo Jeiso. Kimitei ng'alekab ibetabgei kakekas kele ngitesetai ibetabgei. Kokerkong Paulo eng ng'alekab ibetabgei. Ako ngokerkong eng chomyet. Nengap koro biik alake kokere kuyo iribribi ng'alek chichi. Ango makwere ng'alek kobestos kondoi kwenet. Kalya ng'alechu uwo mi chichi kimasi akomi kuwame ngongelen kole kouwo kolen achame chichi kolen kole kakwai neya chichi akotolen achame koborchin kotokochin boroindo nebo oeng nebo sukunet. Kalya makikwere ketorboch koborok ng'alechu akisto chichi kityong eng kaniset. Aine eng yu. Kotyem Paulo kokerkong akoisu kokerekong akoisu ketoi kemusmus Paulo akotoi kang'ung'unyet neo ng'uny. Koking'ap kobit kang'ung'unyen koute kanam banda Paulo kwa Macedonia. Koking'ap komite olindok kokochi report Timotheo akobo tuguk chetesetai eng olep Korintoek komwochi inendet. Eng notok koker Paulo kole mamuchi awek banda nebo Korindo kokeny awe asiawe Judea. Amu ngotawe abun Korindo kochang ng'alek cheawendi boe. Iba ng'alali manaji iba ng'alal eng birtoetabgei manaji iba bolji biikab Korindoek akobo ng'alek chetesetai ak ng'alek chekokomwa amu kiamwochi imanda ako meche kotindo ng'alek chemeche komusmuso ko manaji iba mwa eng oret nemaititaat ko asiobit akirinda chechang nekatoi isu chechang amutchini Kristo akirinda chechang amu ng'alalet nebo ng'alali. Koker Paulo kole akoi aruchi eng bandanyo yawendi banda nebo Korindo kondochin damiret netilil koruchi akowal tetutik komatakwo Korindo nebo oeng asikobit kosulda ng'alyot nebo iman nenyolchin. Komwa kitabut nemitei yu nebo kitabutab Timotheo. Kitabutab Timotheo nebo oeng 24 nebo oeng 24 kong'alalen yu kole amanyolchin otwogindetab Kiptayat koyai boriet ako koek netala eng tugul nechepchep konetis ako muitoi nekerekong eng mutyonet ichek chekirindoi tamangap kokochi Jehova ichek sikunet nebo naetab imanit ak kosargei ichek komang'une mestetab boindet kokakolul ichek sikoyai makenyi. Kebor Paulo kole tetutiet nekitindoi eng kabwatenyi komu kiboityotab Jehova konyalu koek netala, nyalu koek nemuitoi, nyalu koek nechepchep konetis, nyalu koek nekerekong eng mutyonet. Simat koek teke Korindo ak kerkong ako kutita tugul kosertok eng kaniset nekateneni yome kaniset koyach kole akoi koruchi eng mutyon amu chomyet neichichi inendet kole koner kaniset asikobit koyapta logoiwek chemechen chekiyokto Jehova inendet ko emetab Korindo. Koboisie as ng'olyondoni kisichi Timotheo kolechi nai ile kanyol chito ne koityotab Jehova ko kanyol koek nemuitoi, kanyol koek neinetishei, kanyol koek nekerekong eng mutyonet, kanyol koek neitigonishei. Koker Paulo kole nyolunot atindoi tukchu kasirchi ko Timotheo. Si awendi aweksei Korindo, aweksei atinye muitaet, aweksei atinye kanetisiet nebo chomyet, sikoborgei chomyetab Jehova ng'anendet nekateborugei nereknatet ak polotet amu kakimach keborye ak biik chebo tuguk chekiptibotoi. Kamache bolchi nekatoi isu akanet imanit. Kolas kiwol Paulo ng'olyondoni eng ruchinet ak kiwal eng ruchinet ng'olyotab bandanyi ako
kindochin inendet Tamil Ministry tilil kowole ng'olyondoni amu ndakikowo eng kasaratak ko manaji ko kitab kotoriwoni kaniset kale kitiegei Jehova inendet mising eng ng'olyotab walani asikobit kiboisie sirutik chetililen kokere koek yoit nekere kole tos ngotowe ko tos ne komuokse koyaak eng emetab Korindo. Keborwech ing kora kole kiijich inendet chamyetab Jehova akomwa kole mameche awo asikobit abo ichek amu ndakikowo Paulo ak Paul ko kitab kong'ololi eng authority neimuch kotok bounatet kokakoek ng'olyo nekamwa komakewolei kole mameche awo abo ichek kale ako ameche awo ayai ichek koekitu eng kayanet ko asikobit awo ayai ichek koekitu eng kayanet konyolu aruchi asikobit awo eng mutyonet ak eng chomyet asikobit ibayai ichek koekitu eng kayanet nekatobo bou ak akirinde eng logoiwek chemechen. Notok amune yebit ng'alek eng kaniset atkai tugul konyolu keyai kit eng richinet. Makisartae kale Paulo kale masip kosartae Paulo ng'olyondoni kale masartae lakini kiruchi ak kotet kot kosulda eng oret neinet. Kekas ile Paulo ko kibun pichinwek chechang kangesoman eng keberta netai ko kale kikibir konyil 3 kale kelach ngoik konyil agenge kale konyil 3 ko kibun pichindo nebo nyanjoshek yo putak ng melit ipkenam kityo bouyot agenge negei isongini eng nyanjet isongini negei bouyot agenge nebo kaba melit nekakobutok ako muito kora ako bando kora kero kale kinyor kaimutik ak sasisiet nekasas biik chik kale kosas akot bororioshek kosas akot biikab nganasenyi kale ako kibun akot uinwek chebo biikab kanetisietab lembech anan baorinikab lembech chekimi kwenunyi chekiborye Paulo tugul chu komekochin Paulo rwondo mekochin Paulo kalyet mekochin Paulo kamung'et amu ng'alen kole komuny Paulo kokere tuguk chetesetai chemanamegei ak logoiwek chemechen. Nitok koboru chomyet nekitimi Paulo nekimeche koborchi biik imanda kou ole uu eng sirutik chetirilen makokwer kot nyundoit lakini koborchi ichek eng oretab chomyet ako eng imanit nemite eng sirutik chetirilen asikobit kochut ichek nekatawase ichek kochut ichek kobwanchi yetunet. Kalas koyai koruchi Paulo akot notok amune sikere bawek kwo emetab Korindo ko kiyach koruchi eng yutok ko kirib kole mameche anyonjok eng rirek amameche anyonjok eng korokenet lakini ameche aibwok boiboiyet ak etunotet nebo logoiwek chemechen kotugul yekibendi kesolveni ng'olyo akot yekakosirgei kapchi komewe ak ibitui itambirir kotab kapchi kotko ngibiweksei kokakowasak konyil aeng kosir kotomo iwe kero nyanunon iwendi kikirondet nekaikochigei korok kipsengwet asiwendi ae ng'olyot isolveni ng'olyo kapchi anan isolveni kit nekakobit eng kokwet anan ko kit age tugul ipkomuokse koboisien eng kipsengwet asikobit iweku ichek iwekyi oret amu chomyet nekerei eng oriting'ung ak kiyoknotet nekikiyokten eng iman kiyoktechi eng kipsengwet koyokte eng kipsengwet siketarei kebeberi koleje just new lesson in yewalakis tetutik ko tos ne kito nenyolunot iyai tos yewalakis tetutikab kaniset ko tos nyolu ng'uny nyolu kebirtegei nyolu keyai ne amu tetutikab kaniset chekakowalakis tos akot yewalakis ateboe bandang'ung eng tetutiet neketindoi nebo logoiwek chemechen kele kakitachin iwe logoiwek chemiach ibiamte eng oret neuni mutai kele acha kakowalak ne tos ne kito nenyolunot keyai ame kityo kesoman kitabutab kalewenoik 3 koitini 5 akoi 6 kale mangu Jehova eng muguleldang'ung tugul ametiegei naeng'ung matiegei Paulo naenyi eng yu kitiegei Paulo sirutik chetililen kitiegei ng'alek kobun kipsengwet cheng'ololjin Jehova kale kitiegei tamirmiritab Jehova kale ng'any inendet eng ortinwekuk tugul ng'any Jehova eng ortinwekuk tugul imong'u inendet ametiegei naeng'ung yewalak kiy ikoi Jehova asikobit kotet inegei. Ngisoman eng Jakobo 4:13 komwoe kole mwoe biik chechang kolen
kibendi rangana sani anan gonin yeitya ibketebi ngolotok kenyit agenge yeitya keyai mung'arosiek eng emonoto eng kenyit agenge kale amengen akot akobo mutai akitetere ilen awendi akobo oeno amengen imeche itet kou makeng'ung ak kou eng bortong'ung lakini kale Jehova sikosulda tuguk tugul anan akot mesulda kokakobit boletab tetutik ko kale imwa ile ngot kocham Jehova kebendi tiegei Jehova imong'u inendet ak ikochi inendet mugulelung'ung tugul yeitya imwa ile ngabitebe kekas chito kole ngetuiye mutai ko mwae ake kolen ngetuiye mutai eng chametab Jehova ko chametab Jehova amu mengen mutai letesetai ne anan akot akeyet agenge anan sekondit agenge nemi taing'ung ko mengen ile walaksei eng sobeng'ung eng noto konyolu kimong'u Jehova eng kit age tugul ak nep kobolet ko testai yewalak tetutik komeserendan yewalak kabwatutik komeserendan kale testai imong'u Jehova ak itestai iyai boisiet iwe tai mat komein mugulel eng Romanik 8:8 kole yookse tuguk tugul kale sikorei chemiach eng ichek chiyoni Jehova eng ichek cheiywei Jehova koyookse tuguk tugul kosuldoi yeiywei Jehova ko ngot komi tetutik chekamakat kosuldai kipsengwet eng inye kosuldoi witai testai ak itiegei kipsengwet koker Jehova igere Jehova tuguk cheyoe eng orititab sobeng'ung ak kosuldae tuguk cheechen chemakibwoti tos mite chi netese ng'olyo eng kebeberi banda Paulo ye kangowal tetutik kokiwal amu chomyet asikobit korei akoet kaniset nekatakirinda kaniset akokochi kaniset pcheutik ako kikochi koek kit agenge ak koker chomyetab Jehova nemaikesugei tos mi netesei amatai mwalimu nerubei Kamache ateshiot ale in yutok yemoche kakuyet ak naet ngopchea kaniset kopcheunegei oeng ko yotok ye konin inye ile ai ne amu ngot ko machomyet neijichin koikurin iwe anan ko kit nekiaiyosie ile anyone lakini nguno kapchea kaniset kangoitu Timotheo nyokomwochi ng'alek chetesetai chekapchea kaniset eng yu nyokoyokto Tito ak barwet kole kaikakwo barwet ingen le taiwendi sibilen iteteangei ile angimokouni kotep kole age keng'alalda ngoko tai no itinye no akiaokerere kosiatit boolun ing yo ko nyawirin nguno mara moja yose kikolalangit borto kolage kakialchi siatit kamabet kikitoreti cheptong'ung nikabur atkinye kolage ko kanilose eng yu buch kain cham komi rabinik cheiwe kolo kong'et as Kipriang'it yani kutoi as kosir tuguk chekong'olole kong'et Kimereng Minde kochang'a ng'alek kebargei kole Paulo kaikai amu chomyetab Jehova ko ngawe kora amabwatwa tuguchu kele ngeberbere chi amda tebit ng'ony ngomi ng'olyo nekakitebenen komaiwolu anan nyebemwa kong'et maat kobetun asile awendi nyait amwa anan mamwa ak nyamwa ngot kong'et tuguk alak aliochi akoi kole Paulo eng chomyetab Jehova ko kaikai kwo barwet kesomoni amu kakopangankei kaniset mi chemi komosi ako mi chemi komosi eng kerkong'ini kakerkong Paulo komi chito age nemanachin yekaikerkong inai ng'alek alak akinai ile angu kain boiyot nelale eng yu koking'et chichi nyokotoi kwamda kokasak logoiwek chok kokasak tugetnyi ako kicham kotom koit ni kokiamdoni kongenyokwamda nipkolany barak kole nin kinyokorebena kongikasyi mutai kele kororokto ng'oi kole pana lazima ketoret kaniset kelumda imanda akirwokyi chito kinde barasa kokang'ine kole meche kerat sikoistogei kobit kawin amdaet kinyu kicham amdoi amu kinyakoit kokere Paulo kole ngeba kimosi kobit shida eng komosta ni konyekiba kimosi kobit shida eng komosi kokere Paulo kebeberwek tugul akomoche kotuiyo kele ngotikyini ngikere ko ngap kouyo kutei akosusei
Ko nguno ngobit kit neu notok nekakemwaitaenen ng'alek inyendet che nyikisen ko ngap komi boroindo neu akot Jeiso yekiyoe kosis ipkelechi mekase tuguk chemwoitoenin biik ngomewalu ko kaker ing ng'omnotenyi kole ngawalu ko kaketech mestonok chumoche kenamena kora ako mi kit age nekoi inokoksei ing tuguk chemoche samwa ako kakongomwoeni konu kokake konoch age kwamakonoto nekatorchinigei as kong'yolen atyai komosi kole age ketitite ngekto kole ngatebi ng'uny asir sikoi map amete ng'alek alak kakolandaen amat kwa barwet as kong'yo barwet ip kotoretok barwanatak ne barwanatak nemesikeker ing tai yu kele ne kit nekimong'une barwanatak. Kongoi. Kongoi, ngatai mwalimu Nairobi. Kongoi mising kanetikyok. Paulo ko kiboitiot netindoi nyiganatet eng amdaet ako bune kebicheindo eng amdautikyik. Nyoru sobet nenyigis eng bandanyi nekibunot eng kanasok kou yekaimwoiwech Aramaru kele kimong'une Efeso kwo Korindo, kong'et eng Korindo kwo Macedonia, kong'et eng Macedonia kowek Korindo ak nyokwo Judea. Boisiet nekibo Paulo ko kiboisie eng chomyet. Eng kosomok kasi kong'olole akobo nyoetab kat. Kurgenyo nekisomoni komi tebutik somoku anan tebutik oeng chekibendi kewalu eng kebeberi akobo nyoetab kat eng chi nekakolel. Kisoman eng Korindoek nebo oeng komwoe Paulo eng oeng akobo boisiet nekawek Korindo. Kotokomi kou yekaimwoiwech Aramaru kosir barwet. Barwet neng'wan kukure eng Kingeresa severe letter, barwet neng'wan. Kosirenab barwani ko kasir barwet amu kakobit pcheutik, kakopcheak kaniset, kakobit wasetabgei eng kwenutab kaniset. Ku chitugul ingen ile eng kanisosiek chekikitech komi atebosiek cheterter chebo koyonik. Ngo boiyotab kanisa kotindoi atebenyi, ngo deacon kotindoi atebet nenyi. Kitindoi atebosiek cheterter eng kwenutab kanisa ako tugul kochek keribe kaniset ak kendochini kaniset. Angot pastor akine kotindoi atebet nenyinet nebo chitondit. Ako achek tugul ko ki Christianik. Urwet nedoiwech ako nekimitech eng sobenyo ko Jeiso nekikiyan. Amu kikiyan Jeiso tugul ak ketobeni inendet ko kikibwak atebosiekyok. Ko ngebwak atebosiekyok kotab kobit atebosiekyok chekirindo alak. Ko kang'alal Paulo eng yu akobo chomyenyi ak kachichinet neichichi muguleldonyi. Ameche asoman koitetab oeng. Kito nekayai Paulo eng muguleldo amu ng'olole Paulo nyoetab kat ak kakimitet nebo chomyet. Ko kamwa eng oeng kole oyotwech mugulelwekwok. Makiyochi chi ki age tugul nekiya ako making'em chi age tugul. Ako makiibe chi age tugul ki. Kangong'alal Paulo kotoune eng yu kole makiyai oyat mugulelwekwok, oyatwech mugulelwekwok. Neiboru kele anga mi kakong'et kaniset komoe kouit amu kangekur Tito konyor Paulo Tito koek chi nebo komonut netoreti inendet eng amdaet ak sobet nebo kanisetab Korindo. Kakopcheak kaniset nebo Korindo akamach kouit eng amdaetab logoiwek chemyachen ak atebetabgei amu kabit biik chetindoi atebosiek chekororon ak atebosiek cheyachen. Kabit kaniset kamach kouit kaniset kokilgei eng amdaetab logoiwek chemyach. Kotwa muguleldo Paulo akotoi Paulo kole oyotwech mugulelwekwok. Kangomwa Paulo ko kakomi biik chekakoesio akokirinda Paulo ak Tito ako makomeche kotakokas it.
En Paulo komi chomyet neijiji inendet kele tomakisor kristiani ju kakouikitu mugulelwek. Ingen lele en kanisa kotab kenyoru biik chemakokose pasta kole ne anan makokose boiyotab kanisa kakoker mugulelwekwak kole kole kanyo komwa Paulo kole oye biikyo koyotwech mugulelwekwak. Amu is ing bandanyo komelen mi kiy nekikibechi ako mami kiy nekikesom chi anan komi kiy nekikehochi chi. Mami kiy ngisisak kiker komelen mi yani kakay Paulo kakaitab-kei kong'ololi kristianichu kotwa mugulelwekwak kolech oye biikyo ochamwech keng'alal. Kergei ak chi nekakoker kabisa kole ngalen kiomwaitana ak kiosasa ako maomecho ko kounotok kotobwonchino ne kokeny. Mi biik cheu chotok. Mi biik kabisa ngilen koting'ololchi akoting ikaikai kokasin komakokasin amu kikoker kambet ak kikotech irimet nekole makose ako mamecho. Angot takibendi akoi kwake kolech kingoona akinye kotomeche aai ne akaweke kanisa amu kiona. So ikoikoi Paulo kong'ololchi bichu kotwa mugulelwekwak sikobit eng sobenwa koker yetunotetab Jehova. Kito neyoe kaniset keyoe tuguk tugul eng chomyet. Mi biik chekikouikitu, mi biik chekikouit sobonwekwak kotokosik amu atebenwa. Sigunet nebo Jehova kochichech kemete atebenyo neya akeker itondab Kristo nekisorwech. Amu kamwa Paulo kole kingamitei eng kanasetab Makedonia ko kiimak muguleldonyu ale oye ongetoret ichek chenyolildos amu kikon biik tuguk chekitindoi sikobit keamdae logoiwek chemiachen. Kamwa Paulo kole melen kianyo asom kiy ngakwek, kianyo aai boisiet akine sanyor kiy nekanyoru akatoret boisietab Jehova keamdae logoiwek chemiach. Paulo eng katebenyi komeche korib kaniset. Ng'olyo neo nemi yu korib Paulo kaniset. Ingimito aeng iweke let eng Korindoik aeng koitetnyi itaune netai kong'olole Paulo atebet nebo biik iwe akoi koitetab mut kale mie kenyochi kat inendet nesiku. Ingen ile eng sikunet chi nekakonyo kimwoe sirutik eng kitabutab atebet nekimwa Jeiso. Kile Jeiso nginyoru chi nekakolel akiwechi aking'ololchi akokasin it kokaisoru sobondonyi. Ako matibwat ng'ekto nekiyai amu kakosik chichotok akakosom nyoetab kat. Iweku konyo kanisetab Jehova. Ng'olyo nekimwa Jeiso komunye kikure the golden rule. Ng'olyo nekimwoe kelen ngobit chi nekenyoru nginyoru chi kokule sikaret akanyekei nekenyoru chichotok imwochi aking'ololchi. Ko ngokasin it akowirta sikarenyi akosom nyoetab kat kokaisoru sobondonyi akonyochi kat Jehova akisochi. Keutye ng'olyonoto. Ko nginyoru chi kakwai korot neya akosom nyoetab kat Jehova akole oye onyoiwo kat biikchok, ketoret chichotok kosik aketoret chichotok kesochi aketoret chichotok kewek. So kerkong'et nekitindoi eng kanisa ko kewech keng'ololchi chichotok aketoret kowek mat keonde. Iman eng Paulo eng kisoman Korindoik nebo aeng 6 akoi 10 amu kurgoti chebo komonut eng nyoetab kat kokamwa kole chomyet neichichech eng sobet nebo chi nekakolel. Ko ngosire Paulo eng yu kole aweksei ko kanyone Paulo kotoret kristianik chekikobesio ako makotindoi nyoetab kat. Biik chekikotebi akouikitu mugulelwekwak kot kole ne makemeche chichotok kikeeshe. Iman tengekto koya akong'wan tengekto. Ko ngakosik chito kenyochi kat akewekchi kotab Jehova
Igere ngot kanisosiek kotab kakosom chito nyoetab kat nyekebatisan kokeny kewekyi oretab kabatisanet kelelit kayanenyi kosik akonyor atebet nekararan ko mutai koteleli chotok ako makomi chi netokobwat tuguk chekikayai. Kotikikayai kiy neking'wan kele kaibetabgei anan kasirgei ak anom anan kakochub anom akosik muguleldonyi kole uye bikyok konyoiwa kat ketoret chichotok akenyochi kat akeutye. Mieindo nebo Jehova nekonech kecham ako nekitoret Paulo kele chome Jehova kiptengekyot akoweche tengek. Kotko chome Jehova kiptengekyot akoweche tengek koboru kele tengekto nekiyoe ko amu kokonech setani kimnotet keyai tengekot. Ko ngakenai kele tengek koya akomuchi kobarech akoisto tilyandinyo ak Jehova akesiku ing mugulelwekyok kochome Jehova. Ko amu chome Jehova konyoiwech kat inendet. Ko ngonyoiwech kat Jehova kenyochi kat icheket chekakonyochi kat Jehova ak chekakosik aketach kowek kotab Jehova akosopcho. Tengekto koya amu nole sirutikab Jehova ngokasinit chichotok. Ngomakasinit icheng chito nebo oeng nebo oriat ibong'ololchi. Ko ngosik ko kakosoru sobondanyi. Ko ngoesio kaimut chito netai, kainyoru inyegei, kaimut chito nebo oeng, kaikochi baornatet nebo biik somok anan baronik chebo biik chechang ako makasak chi. Kale keon keisto chichotok akoik kipsakarek nemakotindoi boroindo kotokoe kora. Ko kanyo kong'ololwech kele mieindo nebo Jehova ko mieindo nemiribei inendet nekakolel. Nyoetab kat koboru chomyet. So nyolu komi nyoetab kat ak chomyet. Lakini ngeyai nyoetab kat nemami chomyet komesuldoi amu kibwoti lerutiet nekiyai. Yemi chomyet kokonech kimnotet kenai kele nyoetab kat kobendi kibagenge ak chomyet. Kot kechome Jehova ak kechome Jeiso mugulelwekyok otyochech ing tengekwok chekikeyai akonyoiwech kat akesiku amu chomech. Kounotok kaniset akine nyolu koba chomyet ak nyoetab kat kibagenge. Kechome chichi nekakolel akesomchini Jehova konyochi kat akakoyan nyoetab kat akosik akowekchigei kapchoo kokakotoret Jehova akouni korotik. Kito nekikimit Paulo mising ko kimwochi kaniset kolech oye okimit chomyet eng nyoetab kat. Ingen ile kit agenge nekitindoi ko ki biik ko lelutik chekikolel chito ko kikoek berutiet. Ngero chichotok kebwat tengekto nekiyai kibwoti kabisa ko chi biik amu kimi ak chichotok. Kotab kwame logoi ingen kotebi sikomwa chito kole ingen ile anum ko kikosek iman lakini ingen ile kikimayat nebo kwong'ut, kiyan nebo kwong'ut. Yani makakiibo tindiot nekikwaak ak tuguk chekikokwokis atkinye akotekeweku kora. Kale Jehova chomyetab Jehova kobuktoi tengekwokik tugul. Nyoetab kat nebo Jehova kobuktoi tengekwokik tugul. Ako makebwoti tuguk chekiyai. Tikiribe Jehova akondoi rekod tengekwokikyok kotatya tuguk listit neibwotwech Jehova kila. Setani inegei neibwotwech tengekwokik chekiyai. Mat keyai boisietab setani kende listit nebo tengekwokik chebo biik. Ketoret setani sikebwotyini biik tengekto nebo anom. Ongemetochi oindet koib listitnyi akemetochi Kristo nyoetab kat neistoi tengekwokik akecham ichek chesikunotin. Ngakesamwa kole eng kanisetab Korindo ko kicham icheket tugul chekimitei ako chomyet nekicham icheket ko kichi chomyetab Paulo icheket sikobit korib ng'oliotab Jehova. Kokateb tebutiet kole tos inetech ne chomyet nekimwochi Paulo kelech ocham icheket chekakolel. Tos eng kanisa kechome icheket chekakolelit chekakonyor lelutik
ak ketoreto yondo icheket chekikometo kanisa, chekikoistogei. Kikolel, kikiisto kanisa, ako makomi kosubi icheket. Kotorete Jehova sikenai kele nyoetab kat ko kakimitet nebo chomyet. Kongoi. Katai kiboitiono rubei. Tumokindoi ng'olyo. Kongoi kiboitiot. Ak kongoi ngokwek tugul chekashondou eng kanetisiet eng kebeberwek cheteche koit. Kaking'olole eng rani kiyong'notet neijiji chomyet. Amu ngot komoib chomyet neijijeji iwendi biwirep kamet. Anan iwe kot komutai konyitin ibiwirte akile ngobetyo. Lakini ngo chomyet neijijin komatindoi komindililitu koyait komoi chomyet kit age tugul kot kotiagak chekakorotokis. Amu yu ko kinekit kopchea kaniset kopcheunegei oeng anan ko somok. Lakini kiwo eng or nebo ng'omnon Paulo kondochin chomyetab Jehova kole mamache aloskei anan along'u amu kakitwap muguleldonyu anan ketwa menotenyu ako ngobunji Jehova torornatet asikobit oret tugul chemi yu chengokomache setani konde mestet eng yukalipuan kanisani komutai kiterter. Konoto amune king'olole rani kabelisiet eng Kristo. Kit nekikatet setani kwa ing yu ko kikale mating kilya aibe nusu anan komono koteresi somoku ongoib agenge kong'etyi Paulo juu. Lakini kikoib baadaye komwa Paulo ipkotiagokis ipkong'et kaniset koek kit agenge. Amu kap komi boroindo nengemuite imuitoi kot komutai kowek biik chekimi komosin nyokole nyoiwa gaa kakikiwirin buch. Amu kakimoche keker kele iwalundoi ano ako kaketemel kele ngolen kwa komosin ketemel yun ngolen kwa komosin ketemel yun. Lakini kokonyiwe kotom kipkekerei ko kakotililitu tugul. Kicham kanye ole kinye kelen ngap kindoi mwai kiy kimokot kole kimoyot makarkar kot kotiagokis. Ko ki tuguk chekakorotokis ko kikoi kimoi kotokoi kochulak kit age tugul. Kitabutab Korintoek nebo oeng koite 12 ak 13 kole ne yoto. Kasirta baruet Paulo matokwo inendet koyoktoe Tito. Ko Tito kotar ng'alechatak ipkomyeit kaniset tatyo ngewekse eng oret konyor boisiet nekanyikisit. Konyikisit boisiet kot ko matakoit yekiakilechi ui anyun tabitar ng'alechu inyo ketuiye Troa. Konyor nyalilda koimutik alak chekiborionune ak ng'alek chekimi ortinwek akichek konyo akoi nyokotebe Filipi. Kobargei ak kasit nekimi Filipi ipkoit Paulo ang Paulo ngolin kou chi nekekorgei ikeni koit baruani kole katokosopcho anan katokome. Wong nyeit Troa kwaak ne kaitetab 12 ak 13. Kingonyo anyun Troa amu ng'oliotab Jehova ak logoiwek chemiachen chebo Kristo. Yekiyotwo kurget Kiptaiyat ko maanyoru kamung'et eng tamiryenyu amu maanyoru Tito nekitupche. Koyach abakakta ak awe akoi Macedonia amu kyakokas Paulo kole kobit kasit age nemi Filipi. Angoli komoreni Paulo kole ngalya weri mait nikotoreto nguno maanae ale kotokosop kaniset anan kome kotokopcheak anan kolya. Ambetusiek choto komami simet ndakomi telephone tapire ngawe kotolyao. Acha akinye kikeni barwet ngileni sirte barwet age kowendi koekeny sikesir barwet age konyo koekeny akine eng oret. Koboisie setani uto kole kany sikas korok kokome kochulokis saiti. Ngap kolen kobwat kole kisirta barwet kole nguk kiamwa kole kale kitatolechini amu kakwo chito isni. Koboisie setani boroinitok sista Tito kosungushan Paulo nemami kiy nekergei. Nenda ki chito age kenyoru koruei kou chi nekwam ketik. Lakini matebu ng'uny Paulo koken barwet kwo Troa kole atokenishei kole mami Paulo yu enin matokoit Tito. Kole ngamda tugul
kwerchi akobo Jeiso kwamdap komong biik ing yoto kosip ya tugul kenishe kora kong'emi kole bas kakekas kele in kobit kasit ing olimbo Philippines ing Macedonia nekokoker ing olindo akole ngowo olindo ipkotuyo ak yundo ipkotoi kole changiwe ngoi sisu kalya keny kole acha koet kasit ing oli kamamwaun akot kobetwo chi noyoku lakwalen sinyomwaun anendet acha to kisop kasit akinye kararanit so kole Paulo kakotamen buch amu boisie utasetani ako tukuno ngap kobit tiyet ing kaniset anan ko kapchi kokoi baadaye kokakakobek ng'alekab komach osirgei eng yu kole boiyot ngetar ng'alechu komyeit kokoi baadaye kole ngariakta usawek kolechi setani ingen enye kapwa agenge mawek kamabek ng'alechu kai kibitu nguno iname simet yani daitu boiyot kaketuy kikombet nenyine kalya okay angkapiwe koek keny kole sis kityo ngamwaun ma aititoi yu bore ko makakabit accident neo nea koto komakile kosama simet kele keboisie ko kangibakere ko kaini yo kebiru konyil somok ko kakisom simet kekure police ko kaking'ololi ak inspector sijui ak ne kole nini kangyo aker ale in mainam simet mara tatu ale kabi isimde atuy kikombet kole komuna kakayai tuguk alak chemoche setani ingem kole kakomabek ng'alechu ketuchine kikombet jeketoi kokenyas kifriang ko ing boroindo nebo kakenisiet komoche koboisie setani emotion chekuket siyai moiti kokeny lakini komoita Paulo kole nekatatoimigei tuguchu ya tugul kongebaamda amu ngotatebeu keitu kautuy kombo kwamda Jeiso ako ne kebor kora kole yekakobit koimutiet nekakobit ako koikochi Jehova imetochi Jehova metil ilamilanatak nemutai nyinyolili ile kakwanyalil ak yubek ng'alek kole chito ni sore koratak kakotokosyo ayaku message alechini nacha kobek soso kila kitu kotos kibirtoigei eng tuguk chekakwa Jehova ako masho koit tunansa konoto nekikochi Paulo kokaskei kole ne Paulo anyun ing koitetab 14 ako kongoi Jehova neimutotei kotugul kibelisie eng Kristo akobarta nyamdutietab naenyi ing achek eng komasta age tugul katerteret ak kabelisiet neng'olole Paulo komi konyil oeng kitinye kabelisiet nekinyoru Kristo eng lugetab setani amu kimoche setani koteny mestonok nekikale boitab acheri ngochilil ni koname nin ko ngochililenin komakenun lakini kiboisie katietab nebo kayanet ing Jehova nekikochi kosir mestonochu tugul ngikere setani yomanda amatakobit ki age tugul nekikale ngomanam ni koname nin ngomanam nin koname nin lakini kit nebo let koek kaniset agenge akotuyogei ip kole Paulo kongoi amu kikenyoru kabelisiet eng Jeiso mang'unotenyu ma eng long'unetab muguleldonyu ako eng kaming'inetabkei kotko mutai koek mwai kit age tugul kotongitu kaniset nekiakopcheiyo komaiyoni ile nikinye ako koshin bichu kiche tugul ipkoek kit agenge maamu kiboisie ng'omnotenyi maamu kiboisie bolotet ako kinai Paulo kole ngap komi boroindo neyochei akerkong ako ngap komi boroindo noming'inigei ko ngomakinai yotok kepchee kaniset ipkoboro anan ketititen koek nyanja kaniset nekawek absain ole kitupchin korot age tugul kakoek museriot nemi korot age tugul nengitwa akoi otiotilet amu kaketititen kityo lakini ngotibet perechinik ibete kokeny ipkoyam ainet kewokyo kokeny so kilyochin yutok simakitititen keki amakiwake kaniset ipkopcheak kokeny komoche muitaet ak ng'omnotet ak saet nebo tamirmiriet netilil koketyi Paulo anyun kole kaka anyun sikeku chekitinye ng'unet naanyiny nenyomdut ko keeku chekitinye kaming'inetabkei ak ketinye nyikanatet ak kituiyo tuguchoto tuwai eng ng'omnotet koek 15 kole 15 amu kinyomdutiet neanyiny nebo Kristo eng Jehova
eng ichek chekisoru ak ichek chelustos. Akot chichin kakochiwen kokakeim telunotet nekonye kerebe amu kiit chichi ak nyokwamda ipkolong ipkosub biik tugul kemeto inendet amu kimokokorom eng amdaet kuni. Kongenyor yechilchin chichi mutai kole kokinyor kotasir kapchi anan ko koibut eng kia anan kolia kole nganamchi yuto achilchinat kotko matun tokonyor nafas sanyor kasit nekicham ae kotom koit koroepchin. Koker Paulo kole aboisie kaminginetabkei akaketu mutyo chichi kotko matiny mutai ngokamano inendet komandoi kochichak lakini mami chi neisubi. Kokale kowendi kora konai kole kamanda anegei, mami chi nekichubo, mami chi nekirosyo, kowendi mutai kakobek nerekek kowekse chichoto amu mami ki neya nekikiyochi. Lakini ngakakomach konenesetan ipkoib kong'em mutai kapkobirok ing olin kowekse kolen kialel mailelwo marosyo chi malia au kitonone imanda. Kole anyun keeku nenyamdot akot ing nelusei kotabne anyun chekisoru. Atetab 16. Eng alak ko kinyamdutiet nebo meet akoi meet ak eng alak ko kinyamdutiet nebo sobondo akoi sobondo. Atetab 17. Amu achek komakiu chun alak chekichang cheboisie ng'oliotab Jehova eng ng'olset ako ki cheboisie eng oret nematinye ng'olset akibo Jehova ak eng taitab Jehova keng'ololi Kristo Jesu. Koitas nguno nebo let kakoro ng'alechu kole Paulo chamanikchok kikamwowo ako kokerchigei ole kimakibwa amu mung'ara amakibwa amu keluno makibwa amu keluno nekinyoru amu kimi alake chekiyoe boisioni sikwam kimeke kole kanye kotarenech sataka Paulo kingakoit kotokeamano amu kiatkinye kelen kityo boyotab kanisa so oye namni sitorete lagok namni ilya ko kimi mung'ara chichi ko kinyeit ninyokwamdoi eng imanit kecheng ng'alek chekitingchin chichi sikewon kitit ipkomanda sitakowek sataka chekocham kobwane komasi. Lakini kingyo kotoi kotebetab Paulo kokochi ot akichek chukosik konai kole angakemwaitae chichi tugun cheyachen kakewon kelen kelia tamanab kwo lakini kang'et kotononot akoi korekebishan icheket ng'olionwa nebo kyakokelwech ing amu kikiamisiei ipkolechigei ak chito age ingele kakyakebetyo akot akichek kakikiyoe mung'aret ing iman ako kakoit chichi lakini kanyokotebi ing kaminginetabkei keker kele to kakemanda acheket kowek icheket koserendan kole soso kobunchi katerteret Jesu. Konakimwa kabelisiet konyil oeng, kabelisiet nekakeker kong setani ak kit nekamache kwai komatokosulda. Nebo oeng ko kakobit kabelisiet amu kakiweku biik chekayotokis konyekwak koityi sobondab koikeny akonai Jehova tatyo kolach kaminginetabkei akotesetai logoiwek chemiach akoteka kaniset. Kobelis kaniset kotonon koek kit agenge akiterter kibelis kibel setani nekamache kopchei kanisani akokon tiiyet ak toiyet akesoru sobondab bichu konyor sobondab koikeny. Kobit kabelisiet konyil oeng. Tebutiet eng kabwatutikchok eng orititab mugulelwekyok ko ne neichichin inye yeiwendi ing kiyoknotet anan ko kit age tugul nekakiyokten. Ingot kinde ng'olio nekakitekenen tamanab kokwari nibut ngot komwaetenen chito ng'oliot nengilen isis kolole muguleldo amu kakipelenen ng'oliot nemaiman lakini kewendi kokiyoktoin kometinye ng'olio age. Ingot keng'achin kemwaitaenen lembech kotos chomyetab Jehova neimoi ng'oliondonotok epitulian ak imete ile ingbo Jehova kityongon kot kotun komong imanit. Ngot koekeny komami ng'ala amuitoi akoi tun kotiacha Jehova inegei. Anan tos ilen kobetyo ngobet akot kanisanito kolen netoret akot anum netyolen netoret komakostoi kotebi acha ngomutyon Jehova akomoin
kot kote igen Jehova kot ko tiajin inegei yetun tiajin kosuldoi akobelis kaniset nematinye kit age tugul netun kilen wow orno biik chekibetyo chekiba nusu ako ichamdos Jehova tugul kot koek kit agenge. Tos mi tebutyo anan ko chi netesei eng kebeberta nebo kwang'wan kasi? Bas, amache awang'une ng'oliot agenge eng kebeberta noto bo komut kasi nekale boroindo nekakeker eng yu ko kakeker kele ichiche chomyetab Kristo. Ako ngot komo Kristo ak chomyenyi neichichechi komuchi kokon setani eng mugulelwekyok ng'wonindo kokimutyi sumut kaineng'ung akemwaitae chepyoseng'ung ng'olio akemwaitae boiyong'ung ng'olio anan kemwaitae lakweng'ung ng'olio. Kameto chito tuguk chekaking'olole ipko kole akot ak lakwet ni ango chepto no kokinyoru eng yo ango chepyoset kokikot betut kotep kole kewir ng'alek chenyikisen chengilen isis kolale borto. Lakini ingot koek chomyetab Jehova neimoi mugulelwekyok kokale sobetab Kristianindet neibortoi lapkeiyetab logoiwek chemiach ak kakaikaet eng betusiek tugul akot eng betusiekab usisiet. Ikochin muguleldo nesobei eng oretab tililindo nematinye laskeinat anan ko kolkoliot. Chomyonitok neimutu chechang akot eng ichek boto chekokong'achin akokere kora otoche ndewendi kotinyoru komi nyalil anan ko koimut ko kaitoret ipkolang'iwe ngeaun cheyachen lakini kayoiwo chemiach yoiwo kat kaaker Jeiso eng sobeng'ung ako eng kit ole koiwolunde ng'oliondono anan ko kit nekoiyoiwo akot kongami pichindo komaiker yoityo ikere yoityo ingotoretin Jehova ikiboitiab Jehova iman akonai sang tugul ak biik chetom konai Jeiso kole kinai chichi Jeiso ak ngiro kochomyo kabanum ak kabanum chekiakomwaitaege cheyach ko kami Jehova nenyochin kat chi akotoret kot koek kit agenge. Wikini kibendi kemoche ketestai kebu ng'oliondonitok kele kiyong'natet nebo kristianatet netogunot ko une atebetab kiboitiondonoto ak kaniset ak boisiet nematinye kunendet amu imuchi kokon setani biik che amdoi chelole maat nebo kwong'ut ako mutai ngoter maat kole kotok kele angaga mobo iman kanetisiosiek ngap komi biik chebwone kotinye kiyong'natosiek tamutai ikere ile kikwame biik rabinik kikwal karisiek kikwal ndegeinik kikwal ne ak tung'ong'er kaniset kele to kakiba lembech koroi kokenam kerat ako kisubote ngoloto kibikere ile kakikomasin akot akinye ne kiyong'natet nebo kristianatet netogunot kotononot eng iman. Kisome kele yokose logoiwechu ko sikobit imar ya kikisir kele subscribe kotoretin sinyoru lesonini atkan kora. Eliot age nekisomin kora komi kit nekekure like ne ichile kengeret nemi yo akiboru ile kokende siyet nelen kacham kararan kabisa kanetisioni yome kiyokyi chi age ko sikotoretech mashinit koker kole kakile kararan ki kabisa ako lasat nemie ngiyokyi biik alak koyokto mashinit inegei koyokyi choronokuk kole mi chito nekacham ng'oliondoni abwoti ale akoi icham akinye ko nginde yotok tugul koyokto mashinit koyokyin biik chechang kakile kakilos kii ko amache akinye ikas ng'oliondoni kuyo kateyopchini chito age koyopto mashinit chongon kole kakolasak kii akoboru kole kararan ko kii nekararan amache akinye inyoru koyokyi choronok tugul chemite Facebook chemi ola tugul ko oai kunotok asikobit kowakta ng'oliondoni akoityi chechang. Ngobirurok Jehova yotesetai owolu tebutik akomwoe kongoi akoyoptoi kokoboru like notok sikoityi biik alak
tatya kikesu boisiet akonyo Jeiso sikarara. Ongesa Kiptayat Jehova nebo Birirenet. Kongoi amu kakokasak tugul. Kainetech ile ngot komoek chomyetab Jehova neijiji mugulelwekyok kotokos oret. Amu nyokonyone setani asikomwaitaen lembechek ak chemereret. Sikong'wanit ak kewire ng'ony ng'olyot nebo kiyoknotet nekikonech Jehova. Ako ngot ko chomyet neijijech kokonech noto kerikchi Jehova akobo tupchet ak chepkametit neketamech. Ak nebo let kiwekchi Jeiso akobit chomyet ak tilyandit nekararan netun nekulopkeiyet akot ing chemaiyonotin konai kole ingot ko kakobit kalyet eng toiyet ak tiyet nekiakobit ko kasobe Jehova akomi kwenutab ichuman. Ngong'et kalyeng'ung kobotechi ye kakitukyi yuto kanetisietab rani amu kisomen Jeiso ne katyarindenyo. Amen. Amen. Berurwa kon ya osere. Kongoi.